Thina impandla yakho siyayazi nje sijwayele mhlambe nala bagcina sebekubiza ukuthi uzoba i-CEO yecompany phela impandla lezo vela ndoda suthi indwangu vela bakubone iyekele indwangu ndoda veza impandla kuphela nambona umshana wami akubhekisa ikhanda lakho shana uthi nje ngakubheka phansi uyabona ke lo uyofe nemali yonke engathwalanga engenzanga lutho kuthiwa ngu-art igama lakhe lapho ku-Facebook uqale zibiza oma-fashion uzibiza yonke into nje khona emhlabeni hhayi akunankinga uyambona ya lo munye kuthiwa ngudiva khona enye indawo akade bekuyo hayi lana ngeke ikhulunywa la elokuzele eTikTok kodwa nawe uma ubona iqalaza lwethi ilwasa bethu ungacabanga la ukuthi bekwenzekani yena asiyeke injalo yalawo fana bayiqhuba ingoma madoda bayiqhuba ingoma awuthini farasini yakushina uyezwa nawe uyabona uma kuthiwa umntwana wengoma ngithi kusile nina bedlozi phakamani kuyilesikhathi sokuthi awungabi umuntu nje ovele osegive upile wena uyangizwa hayi mina sengihambe abantu bonke ngaze ngakhathala angisayingena indaba mina ezinyanga senisiye esontweni inyanga ziyabheda uyamedema uyahlanya usho zona ziphi nami ungibalile lapho kwezibhedayo ungibalile nami lapho hayi wena ziningi kakhulu ezibhedayo uqinisile kodwa ngeke uyekele abathakathi uzuzinikele kuba uthi wena ngeke usabayenza lutho ngoba ubhedelwe yilabo ababhedayo indlala vele iyakwenza lokho ziningi iy'nyanga abantwana benemzini yenu manje niney'nyanga ezingaki nizama ukukhanda abalandeli bakaJesu umuzi nomuzi uthola okungabantwana mabezele 8 oku-6 zinyanga nezangoma oku-2 abaprofeti ogogo bakhona abathakathi uyabona letho le manje wena bese uthi hayi ngiyayiyeka le ndaba ngizinikele abathakathini kubheda labo nalabo ngisho nasezulwini zabakhona iy'ngilozi ezibhedayo yikho kwathiwa kunoSathane zizoswelakala kanjani amongst thina izinyanga ezibhedayo kube nasezulwini kwaba naboJezebeli iy'febe zakhona angizwa la ngihamba khona ugoqa izandla lapho nkosazana Ngibhekela. wona lapho nyavele yabona ungabona nje ngizisebenzele ematafuleni ngakhandanga ikhandanga isigodo ndabe nginganabo ngiboni ungabona sengenza so ucabange uyinqena indaba yami mawubheka yazizwa nenyoni zami ziyakhala la zilinde ukuyoshaya abantu abagangayo donsa umlomo Australia Nkosi yami Australia nivuka njani kodwa ekuseni angazi isikhathi bani lapho ngakini eAustralia ithi isikhathi bani hawu
thina sivuka siyabelapha nile Australia nilungiselela ukuyothakatha. Hayi ngizwa kahle. Right, ipackage yakho iready. Ngicabanga nje mawufona uzongitshela ukuthi uzoyithatha nini lo muntu ongapha eSouth Africa iparcel yakho. Yes. Hayi lento lena is less than a kg. Sengiye ngayiKorea kuma airplane kwi-airplane Korea ne PNA ya yana le Korean PNA sengiye ngayenza ama airplane Korea to different countries in Europe. Yeah. Is that with umuntu ephethe kwi-airplane or with Korea? Please differentiate from me. Ngoba eyaseBotswana ikhona iyaperform, eyaseZimbabwe nayo yalwa kakhulu, eyaseSwaziland umfana uye waphika something enza ibe slow but uzoyenza isetting undodakazi wami noma unkosikazi lapha bese kuzoba ngeyaseMozambique hayi nayo iyeza ngempela ingumfowabo. Yes. Yeah, uyayishaya mayiqeda angithumele ama credentials. Hladiyana wakho lawo ngopeyite lapho kabuhlungu kakhulu. Yeah. Taki dula. Akube njalo. Na iphone yena icharge. Sicela umhlaba wonke thina. Sicela umhlaba wonke thina. Sayibonga na insango lapho uqhamula abalaleli bezwe ukuthi sizama ukukhoneka. Angikwazi wemama ukuthi usuvela ufike lapha kuthiwa ngoba uphethe imali ngeke sengudumela nje noma yilokhu ukudumela kwesisuthu noma ukudumela kwesiZulu phuthu isiphudukani kuyabhudunywana kuyelashwana kuthathwa imali kuyimali lapha ukuthi nikezwana imlotha lapha iziwasha. Hayi asakwazi ukwenza njalo. Thina siyajula. Kumele lento ingene uqala umoya uvame. Sekuyilapho bazalwane uthola ukuthi idlozi akuvumi usuzama ngemizamo yakho yonke kodwa uthole bedazi inkani benqabile omunye adonsa elena omunye adonsa elena baze bathi labo abashesha ukugive up bagive up, baze bathi labo abashesha ukuduba badube. Uyabona mase kufike la wena osuthe hayi cha mina lezi zedlozi sengiziyela. Hayi ishelile wena indaba yakho. Uyabona mase kufike lapho the wena hayi mina sengiziyekile zamadlozi. Usu-right ngokwe-aim, usu-right ngokwendlela zomthakathi, usu-right ngokufisa komthakathi. Inetwork yethu injani lapha iyavuma noma sidonse siyeni ngathi.